أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wa Mbajini, kwezi wa karibu nami wa Mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lele shahada mbeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola ikaundi honlalao emakati zambao yanu ntujini ngome, rehemana amani nazi mwendeleni. Kabla rahani janji ya haruma hadithi hatu ya hili tasila leo nga mtahusama au kaya yengi kado yinji mikado soma ze komantere alafu tikati fanya video nyumeni vanu gabu manama ya nanzishia komantere njakana isoma malheureusement ya video tizimi au kaya ika alamver hananzishia ukangio alamver njashinda na tanabahi manami kado soma ze komantere au kama mimi tijabanu ni passe message alafu mikado hafili hando mbanga msomo komanteri wandu wajoka ngwandongo wao ndo hangwa ndongo wao nai izo kazudo ni hafilisha yonde maana bako mikado soma ze komanteri shami hukazana ni beheye message na janibe abenge ngamta usama hauso ni mwana mauo yatijofikiri ya ukaya wala tika hufanya bonio ikekanishia izo ya hamba ni mwambie ya ukaye komanteri ya henjakana isoma shabona sana timize video donenda na hundra ila komanteri ya kaya nanzishia kado mbili ya ukaya ya video ngio alamver nendo tanabai na honda kweli wale video ika alamver ebengenga mtauza sama haizo kaizo mengoni mweze defuza hangu mikado tsahando soma ze commentaire shami uhafiliha manati rohanjeni passe message alafu mi uhafiliha na upase message shami kado tsahando soma ezanzihwa nezatwanzihwa iyo tiamferi yani husu kwezi watukufu gamta husama hate na ukaya telefonia hangu ngio namba iza tabu yonde mana zanti huza mwiso zinu mtoni ona na njia vanu tika mtwenda mbio ni one taratibu njo shinda ni rekebishe mbabi hata rijodo hunda mbabi nyindwa jina abenge heze taratibu hizo skwale wenu ti toto nsujua kaga njo shinda riwahi rambe mba habari shati fanya kwa mtu janlauze ekari shindiri wa hiramba mba habari shukran ekakari jashinda garjo zirengea rambe hizo nizo Mwenyezi Mungu ya hanza hata hoso ni renda oiho Mwenyezi Mungu ajojaili ari hunde mbabi nyindwa jina ya nyumeni ijo utungesa rijerido pase zila mesaji za hatu kwezi inamberi iferesheane haunamberi jiliane tangani mana siwasaya zinundi zori kumwambiani ya ukaya izora jojibiwa denge o wanadamu wanu wado ujawe ritimbulia enge vanu wanadamu wanu wado ujawe ritimbulia izora kahambara nzindo mwandoni izo ndizo sisi rajukarijibiwa shahoja sisi ndo ridua timbulia karitu ziona masulaha haukaya vanu ndidungu na mbla ukaya mdu trompe hankado mbili shenkado ya raru wa Komoro amba ukaya yetumwa hararu yo utsinzwa zinu de zirtabishao de zinu hizo wanadamu wanu wanti pia akamwambiani kawanu wanadamu wanrabo wanu wanadamu ikao haini wakati 2024 hijo huja wajuhenda makandida mkaudomba walangari waengao walangari walapizao wala ngasikinyume ya hao wala jao wala lisi wala lirandanda mmono ngamona weza jiri sha izo pia yo batani ruvu uka izo nongo ikao sisi wasaya rikana toma ya hazo sha walakin uskwale wenu tijabanu njen rongowe ki Yusuf Sule raia mkomori bo tukufu
Mana timwambiani kwa enkadwe inje kati jabanu mihuruma. Leo njaruma. Leo mimi mwana mkomori. Na zali hana komori na leleshi ha komori. Na simbuha harumaye komori. Na tanga harumaye komori. Heki ya Mwenyezi Mungu yaniumbia. Harumaye ntia hangu. Ebenge leo itika ujanrongowe ki mwana mkomori. Njaka ujanrongowe ya ukayati ruma sha mimi raia mkomori. Nionao komori ya hangu yenda nai. Nionao ndongozi ntabishao harumaye ntia hangu. Tikahuja nijibu. Tikahuja nijibu ki mwana mkomori. Nijibu wanadamu wendao makandida. Wahisa wambukaya ngomendao makandida. Tikahuja ni wajibu ya uka mimi mwana mkomori. Na zalwa dembeni na ntujini. Gamjoka urongoza guverneri. Shanga mrongozo guverneri. Ngamrongozo guverneri na zalwa dembeni nda minae. Ngamrongozo guverneri na zalwa ntujini nda minae. Shileye. Na renge zondongozi inu ndondondro inamna ya hazo. Mimi ngamjibu guverneri. Na zalwa dembeni nda minae. Hamande namna kwa swale juma dembeni hazamba. Na zalwa ntujini nda minae. Uo nduo ni mjibu. Uo nduo nakahuja ni mweshelezizie. Sikahuja ni eshelezizie guverneri. Nieshelezizie no wanadamu wadunga guverneri. Niesheleze no wanadamu waremiao guverneri koti. Ikeye zitwaza hao ngizo harumaze ntingo. Mana, monsieur le gouverneur, jana tile wo. Izo ndizo hata mpaka nda habasa. Mtoshinda marambu warimambiani ya ukaya. Manu jana tile wo. Jailibo koleo kartufikirike maudu. Maudu yonyi nroji. Yesararu ngesanga. Yesatanu ya puza dakika. Riloni yovanu habasa. Inuke na urejei tena. Bwana guverneri. Inuke urejei tena. Bwana waziri wa hezi habari za bonze. Metra Mzimba. Inuke urejei tena. Bwana conseiller juridique à la présidence, monsieur Mzimba. Inuke urejei tena. Bwana député, monsieur Mzimba. Vanu skwale wenu nga mumrongozoni. Heze gradi za hanyu. Mana nyinyi wandu marumishi haye nti ya hatu. Yabo. Karena ujuanga sina satanu ya puzada kansanu. Lewe yinu fumraru. Satanu ya puzada kansanu. Yinu kena urejei tena. Yelera yinu. No wakati unu. No siku unu kauna urejei tena. Izo ndizo mto ufikiri harumezi tuwaza hanyu. Bwana waziri wa hezi habari za bonze. Metre Mzimba. Bwana guverneri. Zinu kamtuzifikiri hata. Gouverneur. Maître Mzimba, ministre des Affaires étrangères, député, conseiller juridique à la présidence. Non. Faut arrêter les bêtises. Mzimba, tikwambia. Bwana waziri. Hurongo makalma vanu usikutio. Tikwambia ukaya gazintabisha maana tipuha dembeni na minawe. Ngomenyo le zina la dembeni. Dembeni. Mrumba hindu wetina mruzi jua. Mrusaidia mru wetina mruzi jua. Ekuwa dembeni kwa tuhambia. Mimi ngamuhambio. Vanurika na waiho wenji ma politicien. Wakaurenda wanruzema wenji swafi. Wakaurenda wanruzema dembeni. Wadembeni ma politicien wadembeni. Wakaurenda wanruzema. Timpaka dunia pia itojua. Katirende mruzema. Izo tarahafu, izo tobiambi. Uo vungufu, uo utoto, uo unanyile. Eko wananyuho kwa tukwambia. Mimi ngamuhambio. Bometra Mzimba. Kazo kasirendwa. Manada mukadore nda mruzema. Yejaye en plein public. Yejaye hamba. Yuzinu nga mzabo paske mi mdembeni, wewe mdembeni, hamandi namna kujipresente, hamandi namna wabalia makandida juzi wenda harumaye omsiro juma wa dembeni, wenda waka ujipresente dembeni. Ni wambia ukaye dembeni tinde namna ila, mwana mdembeni tinde namna ila. Owaloya vongwa hurawo kwa tusubuti wambia, ila tinde namna ya mwana mdembeni. Mwana mdembeni kadoba mdumba hindo yerudie mtsimbulia, yerudie jaye hamba. Ya ukahapa mrumba hindu. Mwana mdembeni kado saidi ya mrunrongo yerditse na ijai hamba.
ya ukayati usaidia rongo izoti mwana mdembeni izoti twabia za mwana mdembeni mimi ngazintabishao ekondo jina kasuwa tabisha mimi ngazintabishao haukaya mimruwa dini na nimru yaona rongo ombi hamba yaziharaze homono ekakatushinda yaziharaze ho ulimi ekakatushinda yazivunzishiemo basi mimi ngamziharazo ho ulimi bandi zo njo ushinda tina ushinda ni hurende ndongo ho juma yao so ndo tukaze ndongo izo nziharaze ho ulimi ya ukaya ngomenyole dzina la dembeni bwe mzimba ngominyole dzina la hema politisien wa dembeni ngominyole dzina la ho wana wa dembeni mana ngawe haju ngawe na daraja Mwenyezi Mungu unika daraja malheureusement kutu profite ya occasion shaila daraja Mwenyezi Mungu unika ngopo mjiwa hatusheo ngori sisuntini ngori bunguo ngofanyo ndrongo zetongesa mjiwa watu wavumbulwa nai na wenge woyisambe hatujo wadembeni wajue hima wabeka ngwa mlabao kwa turambua ya ukayabu mzimba ngoriposheo ngoripuo sheo ngopuwe ma politicien wa dembeni sheo ngopuwe ma intellectuel ya dembeni sheo non c'est grave bwa dembeni c'est grave bwa dembeni ikabani inu de namna wa dembeni zankiliza hanyu za sungu hapia zilio notinde kinami namkera vinjuso mhono namkera vinjuse wo mhono ekakweli banu zankiliza hanyu kweli namna za sungu hangizo mzimba ngam aprecier uzeze tobia mzimba yazifanyao mimi tujuso mhono miti mdembeni ranzilewo ah oui non je peux pas sina ujua yote de mentalite na jua na honda no bebe hangu yote de mentalite na jua na honda no bebe hangu yote de mentalite na jua na honda ne malidori politiki wa dembeni wakaufanya siasa tindizo twabia mbizo tindizo hata kwezi watukufu sijanza ntike mle harume video yinu shanga manzoni mwabieni bwa dembeni ngamanzoni mwabieni bo wamba jini namrejei harume tarehi hirinda shibimba jini ratu shiruma namnambie shahirimba jini ratu ruma dashi namnambie hirinda shi yapondo uraisi wa daula bahi na panu uraisi wa daula wo mndu mzima raisi wa daula wo tinde ungo development haiche shay yaziri muhimu ranzi ozane 60 hatarjeri wasuli zirumani wa mbajini ekabu wa mbajini kamtoshelea ngamusheleo ya haya jamadari ina ambassadeur ozane Sedi Hassan Sedi Hashim gouverneur ozane mdo umaritamu ministre de l'intérieur ozane izo tinde ze postonku zanti izo tinde ze postonku za gouvernement ambassadeur ministre des affaires intérieures waziri wa hizabari zandani gouverneur izo pia kazi jarumani mbajini président de l'assemblée izo kazi jarumani mbajini izo wambajini kamjazuru mayeziri izo yaunde makate ya hale aba mtumambiani ndo wakato wa hale na riji haruma makati ya nyumeni mbabi mzimba kujaruma conseiller juridique à la présidence yoy paro rumani mwana mkomori wewe tinde wahandani wewe timbajini wewe de wahandani kujaruma wa ministre des affaires étrangères wewe timwana mbajini na rinjie haruma la douane yaka huijere yabo ozane 60 ya uparwando ti atosi abdala hodomoni woti mwana mbajini atosi abdala domoni woti mwana mbajini badibane zirizo mtoziruma pia iranzi uparoza maskini tiparohishi ya huzambia fahami ya ukahurumu hata mahashirini ranzi ngeyeye hakauja yarume nyinyi muirumu ilia dezanengo wananyanyi wakauja warenge bila dhimu ye mbajini muone kayo itu kuharanzi ale bana ikayambwe mbajini donku izo ndizikweli izo tizaleo bana izo questions zaleo izo zaranzi hale
izo zaranzi hale ono ezirizo mzirumu ya dezane nge wanrwa jina habasa wajawendo vuvuti wa yabo banu kejajoka zonrabo izo mkohamba kejajoka zonrabo atwase Abdalla wote ndi yakanela duani ozane 60 yabo yakafanya izo nzao ozane 90 wao si atwasi hodomoni mwana mdomoni mwana mbajini ya hidrokarburi kanado kejaka na Abdul Swaifu wote mwana mbajini zaidi nadhamu wa wonti pia yazirizo zonti pia mzirumu nyi wana wambajini ya wakartomba ministeri wa de sport afikiri bala mwana mmale Saidi Mohamed Mlata afikiri bala kanjadi wa zale dina ministeri wa sport ministre de l'éducation nationale hisani mfahaya uziwani haye ibanu kweli wanaomba jini nyinyi izo manzo banu inu histoire banu tikaucha ni bue ukade wa histoire rambio wana hatu watikubali wajewa baziziwa ni wanrule wao watu ujua ngwamba windini haruma zerozo sosio watu ujua ngwarenda ondongo indini haruma serikali watu ujue namna ya dhamana halafu banu nyinyi mfanyaka ya madhamana wao wonti pia kwa jaka urenda wandu zema harumemba jini kwa jaka urenda wandu wamba jini zema kwa jaka urenda wandu wa mahame zema kwa jaka urenda wandu wa mitsami huli zema kwa jaka urenda wandu wa hambu zema kwa jaka urenda wandu wa itsanda ya zema kwa jaka urenda wandu wa bambao zema kwa jaka urenda wandu wa nzuani zema kwa jaka urenda wandu wa mwali zema. Non, il faut arrêter Mzimba, il faut arrêter un peu. Zia bale gari la hongalenda uhafijo. Oui, Mzimba le gari la hongalenda uhafijo. Eka kutuparisa mrumdende ni yahwambia, mimi ngamsubuti ni ube uso ni wambie, clair et net, kale gari la hongalenda uhafijo. La politique, ce n'est pas comme ça. Utaho utajiri waho, unafasi waho utajiri waho, continue utahe. Shauti jaru mazerezo sosio ujaudopo wandu sheo, ujaudopo wa miji sheo, wetongo sare vumbulwa nei. Iyo kabati mwanadamu utuelewa kazembio zao, izo ndo utajiri waho. Sheo kuduhari hana na bavu, we kuduhari hana mji. Ranti ho tutoni hao watajiri waswili. Iyo gujudua gujuhada yo wandu jina watu ujua, shatinda si. Riparo huo nenda hudembeni. Ifo ni mwambie clair et net parce que ngamina usiu mimi ngamina usiu haini wakati nsodoshe ya dembeni ye jabanu ye jefumbulwa na ya sababu ndawe buya suka waonda wala wanro jina mdungu hamba madelenka shabanu aba hamrende hama deleka intellectuel delinquant inu hatwari ya unda wanadamu. Uya kabanu bahi kweli dembeni ifu ketina hata mruwa huirongole ya ketina hata mruwa hamba marongo ketina mruwa hamba stopu. Shahari mwanadamu ngena wana mabie wa mapesa halafu besi ya tujare ndo mji wa hatu ya urende hindu mbahinduti hindu utujua hata namna wapangwa rito ujua hakada huvi wakati raka upange dembeni. Ewi tiheya usi ubwa dembeni tiye usiu wodo upande wa Bomzimba. Faut arrêter un peu Bomzimba, il faut arrêter. Mana utongeso mji wa hatu ngovumbulwa onai na woti mjika wewe ngawe na hajanuo utongesa le bavu la hatu ngalivumbulwa onai na hilo tibafika wewe ngawe na hajanilo esha uhafilisha de entreprise ya yaho yodi ya uhafilisha shatilo mji tindele bavu tinenti izo kutuambie malaba watu na ankili dojodo kubalia ukaya wewe mdu ufanya politiki kutufanya politiki ngondo mbio heze faida nafsi ya zao Bomzimba. Faut être clair. Wondo upande wa Mzimba amado upande wa gouverneur bwana gouverneur tihuishia ukaurongoa iso wadiso zambaranzi hale shale weinu tikaujani ujibu bondo kandida mana hamba ukaya kabatia ruma u gouverneur kabatia rumandro yabo
harumo wanadamu wa ruma yabo pia kabati mdu ya rumandro rahana we on s'en fout bo gouverneri on s'en fout banu sisi kartufanya shua ya hanyu no banu nyinyi tidu wanadamu ritsa haurifanya shua iyo ndio baba hanu ujitrompe bo gouverneri halafu tijaudo rifanyiria comparezo ya hanyu nyinyi wa ruma parce que sisi ngarijoka kamjafanya hata rongowo kamjafanya hata bandrongo yanyu harumenti halafu tijaudo rambia ya ukaya wewe ndio waruma ndo haruma wananyu ho wabira shaizi izona kaujani ujibu tikaujani ujibu mbabano wazima njeni hambia ukaya mimi tirumundo rahana we bo gouverneur londe suala na tukausa njeni ujibu njeni hambia ya ukaya mimi ta ya raia mkomori tirumundo rahana we mana hamba kandobe ya rumando rahanawe mimi njaka waziri njaka gouverneur njaka député njaka directeur sha mimi raia mkomori no tirumundo rahanawe bo gouverneur kauta hamri ya hujibu kauta hale jawabu selinu tikauhere hale jawabu haukaya haini wakati ngo subuti uhe haruma zerezo sosio engeti kadembeni sikuwa swali ya dembeni njokati ujibu engeti kantujini jana njokati ujibu malheureusement njaka yao aba lazima hunjeni hujibu bana nikwambia ya ukaya mimi tirumundo rahana we bo gouverneur jiwazize ima hawaruma e gouverneur wa mro hindi wa raisi yabuka raisi wa heshesi wa shangazija isho isi wa idzima e babu atushinda walela isi wa idzima gujuka ushinda ulelezi si wazirau nonise ye maturité ulonion waifanya harumo muda waka gouverneur wa isi wa idzima embarongo wa ihanti tarehi ilu yabo wandu wajuka uhisi ya ukaya kweli hakana yengazija hai develope halafu leo inu kujoka ushida ya arengene nzuwani ne mwali ya tanganye hindi mbanongo hindi waifanya bo gouverneur nambie mbanongo wafanya harumo ngazija rambi ye mbanongo wafanya harumo ngazija mimi ngamjuhambia ya ukaya tirumundo rahana we ngota honi hwambie niwambie sabari hindi ni nahambia katirumundo rahana we bo gouverneur enda dembeni yelisea dembeni midena waha ile ya lazimu ya wahenda we ta ya uka gouverneur wahe ihengazija yabo yelisea dembeni wendo lazimu wi wahe ye hui waha ya wahanda mi ye école primaire ya dembeni ya wahanda mi amabo dembeni nswenda mahala ni manro jina yabo mtuvumbuli ya dembeni école primaire ya dembeni wakati waka gouverneur mine na iwaha ile ya lazimu ya wahenda we haukawendu waka rais wa heshesi wa shangazija yabondo wa lazimu waheze lise zangazija wendo wa lazimu waheze lise za école primaire zangazija wendo wa lazimu waheze gendarmerie zangazija wendo wa lazimu waheze l'hôpital zangazija mana wendo waka gouverneur si wambia ke lise ya dembeni minde na waha école primaire ya dembeni minde na waha l'hôpital ya dembeni minde na waha gendarmerie ya dembeni minde na waha bana gouverneur yabo tirumundo rahana we halafu kanza unambie yela meri ya dembeni ndio yabo ngenda otato ese mali za tolo za uhazela meri ngionda bana gouverneur yela meri ya dembeni ndio yabo ngenda otato na yabo yo wahondami shatinda we ikatamba tinda we abo tindwa nanyu mndo aruma serikali yabo kujuka ujaurambia ukahuru mundo dabo wafanya yelise sedi Mohamed cheki wasomia ngio yabo isibonti yabo ufanya ye mahakama le jumba la mahakama ngilo yabo lisibonti yabo ufanya yihodembeni fika uvumbulie za dembeni nganarende nsujini yelise ya nsujini ya wahandamina we anindamina we sha haufumana mji sindamina we ya ukawe gouverneur ti wahandamina we haufumana mji ufumana mji waho wa nsujini no ufumana mji wa hangu wa nsujini no uranya waho wa nsujini no uranya wa hangu wa nsujini damina we nera wa helise ya nsujini ti ki gouverneur kiranya hayi ya wakwezi bwana gouverneur kutoka ujaunambia ya ukaya hurumu ndo kufanya robo hindi zenongo wafanya ndazi
mimi njakanza nende haruma miji ya wanu mtoka utani hujibu harume mijimili ya hangunda minawe dembeni na msujini hauba jemri ya jena mbia kontrari na watu heya mrumdo jina ya jena mbia kontrari bwana guvernori kawati yabo rimabia ni ukaya ngamtuja mdoba ziza wanada mwandwa ji shum safara wa leo karnao mlejezani jem doba sendrabo hizo aruma zerezo sosio aliswalihi hafanya mahamili preske miliwa nusu hawa hamudiria mengomiranda runaya hawa hamabaya zion sujua mengomi ngabi samahani mabaya zion sujua mengomi ngabi waliswali wakaurume masiwa yo mararo halafu wewe mndu wakanaisiwa izima gahi izima watushinda wa wahemba lise wasomea na tusomedi ya moroni ritifumbwe ya mitami hule au rambe ya fumbuni ze gendarmerie zulu ya bazachishi ya bonti et parler de la justice ya dangu haya sabonti hai halafu mbo joka ujo rambia ya ukaya kamatia rumando harawe dabu wafanya ndo baiti dabala hamzimba ambese ukautoa na riali wasaidia wandu ambese hai faut arrêter namdeti ze betizi ekanga muheya haruma ze rezo sosio zinu mjemtsa hesama bani zo monao haya hindi na mheya haruma ze rezo sosio abo manzo mrudi mvotewa mjemritsa hesama mrambia ya ukaya wa Komori na mrisami bakweli bala rikauona nai haba sari yelewa we mabani hatu rielewa wanashe watu rielewa wana hatu ya ukai lazima ribadili mwendo mrojina wanyomeni shamsi rudise na mbalian rabo na nkalizi hujaruma ze rezo sosio mana izo deziritabishao izo zisongesao ikarimishia ni mrongowa majafu ya moya hatu ya dungo ufukua ndo subuti urengeze rezo sosio udamba kufanya rongo fanya hindi bwa mwinyi kufanya hindi waparihane wanrunda we wadore jaruma ze rezo sosio zinu weja warenge mifano ya hema kalima wambao watahewa rambia mrambia hindi ngamrambia o hindi vanu mfuze roho hauje bani lazimu mtu asinkabaya lazimu mtilo asinkabaya vanu nyinyi mali dori politique maruma yentiyo tiparo zamba vanu ya ukailazimu hapa haruma yenti watu mpango nziani wa husomesa mapsikologue parce que nyoti pia ilazimu ende maone mapsikologue nyoti pia nyu andu marumenti hiyo ilazimu mwende maone mapsi mjikonsulte mbabiza servo zanyu banga nya problem ganyinya problem mental hatampakanda basa bana hatampakanda basa kamjaelewa zekweli kamjaelewa leson kamtuelewa izori mambia wani shanga mrudise na mkontinue mjemdo hohore magonzi ya hanyu muwabali ya weja haruma ze sali parce que yawo magonzi banu kamjaelewa raha tampakanda basa kamjaelewa maskini ngamumteshe yoni timabiani hili ngabo mfaume yadu parwa na mrudha hadithi hiyo tiparo yamba apa mwambiomba ngamwambioni bwa dembeni ngamwambioni bwa mbajini ngamwambioni bwa Komori parce que vanunyi ufikiria ukaya kamduka tina mapesa katina diplome yabo mduka tina capacité katina possibilité katina namna ya urumanti katina namna ya ubadili situation basi ngamwambioni kaba kamfaume aduparo na mrudha ishawa na mrudha hindi dundi kama mna baindu titia zidi ya dundi ndela uwa na mrudha lisomjombuani
iza dungabo hambia wala ikao wandu ikao dao ye yakao waruma warengezi gongo wado mrema haruma shaitwa wa mremezi gongo hizo hata hapaswa shaitwa afu na mrudha dundi ndelamwa American zari mwambia ni ukaya mtsiri dharau mtsiri wonie bakarti mtseni mwadundi iso kweli karjaruma ni rais karjaruma ni waziri karjaruma ni depute karjaruma ma ambassadeur karjaruma directeur shanga sinamba bibana sinamba bi ibenge sahani kemle sikauta hanjenjibu amrefu parce que telefoni ya diso woni saze sinyimbi kanja jojua ni stahamili ni bulie zendongo mzimba ya zamba ye tuja ye vokali na ishia ya kauyamba vraiment intabisha ni bouleverse ya joshina stahamili ni shema kalma ya gouverneur ya yamba ya ditena ya insiste ya ukaya ende ya romandro njeni mwambie ka gouverneur kujafanya hata ndongo zao hata mbarongo itukanyonti kujaifanya haruma shaisi wa shangazija yabo tirioni kartuona hata ya maturite uloni yo ujuka ushinda urumezi siwa ziraru isiwa idzima basi kujafanya hata mbarongo itukanyonti si bo gouverneur msomo si majia hunwa si mwenje si nzia si lapitali zenongo izo zonti pia nti mbahindwa hula zenongo izo zonti pia gujuna biamba binzima yabo waidevelope haba sainu iliyo yabo yenshiu bo gouverneur haruma zenongo una zivumbua izo gujuna biamba binzima yabo wailekeza waireforme halafu haba sainu yendeleao haruma yenti emba muda itike mbili netsoka nzima ba haruma zinongo izo na zivumbua yabo domsomo maji mwenje nzia ununu limbaisa rongo hizo na biemba rongo nzima yabo bahindwa hula na biemba rongo nzima yabo waifanya haruma yenti uangazija warudiao habasa watona problem hauze problemu za hao za shashia hasibabu mbarongo nzima yabo waifanya de dima la howi ikandi entreprise yao ya ufanya mikate wi sonde silana hambia sawa na mzimba c'est-à-dire nyinyi ngamdafiu ya miamala ya hanyu halafu mjamwe hadaya wa komori oui c'est kweli ngamdafiu ya miamala ya hanyu boya freneha neze dossier za hanyu za tataziwa izo ndizo mdafiu shikamna urenda wananyile watiti yonde mana nakaujani jibu banu na mbio wa komori ukayano izo ti kweli ntuambia tikawaishele zizia ya ukayanganyi yabo kapati msomo nabo haka gouverneur banongo hindi yaifanya hari ambe sado hula wanakaiye wana ani hiyo ndongo ka gouverneur ngujibia zizio bahaka hula furniture haka hula furniture yani kwa nazioni no trop c'est trop raisi waisiwa ngujibia zizio baka hula furniture yani kwa nazioni yo association ngazitungo ufanya uhulo wana furniture wao weni kwa nazioni l'association ya Bolto monsieur le gouverneur ngwatungo hula mikoba neze krenyo neze sijinde nizo weni kuona zioni yo association Bolto ya itunga juzi Bolto mwananyasi nda mina we mwanashe watu mtsujini hamanda sinda mina we bo gouverneurie non mais trop c'est trop faut arrêter un peu Banyunyenyi mashababi majamadunga mabwana wao mohomalingoni na mtafadhali mnale shetani na mnale shetani dingoi na mnale shetani dingoi ibanu mashababi mrende ibane za mundani hindi iza mundani hindi bo mashababi
Beka kweli wanwana damu ikao ngamuona ukawanwa walona mbamana ya hensi ngamwadunga odingoni mdu washangiria mashababi wako muri no trop c'est trop mwanao ina mimi msorenga mfano mzima ngamina yakini ya ukaya haina mwanama ulo haruma mji hajojabanu ya jembe izo na hamba ya ukaya ho mjini hao wondo wafanye lekoli wondo wafanyaye jau wondo wafanyaye jau haina mwanama misuri ya haini ya jonjia haruma zerezo sosio zinu hatojuhamba parei Gyabo guverneri izo wafanya hindi harume manda yaho wakaya waka guverneri isho wafanya dashi na mheyo mjini hangu domoni amba jini mwende mwaone domoni amba jini muisha usiku ila Abdal Agwa jabano hamambiani na mheyo mjini hangu domoni mwende mwaone ila guverneri hukotiza hindi hutoamba mtangwa hindi bala harume development ya mji wa domoni rien du tout hata kuja kotize hata kuja saidia hata harumo guverneri wao hata non faut arrêter un peu namleti zebetizi namzie zebetizi saudo jamwambia wandu majala babanu rimwambiani ya ukaya jana tilewo banu jana zerezo sosio zinu kazijakaya halafu mkaujua mwegwendea mwenda umijini hatu mwenda mwamba zendrabo haba sainu zerezo zinu zija linu bango ila usomi sana banu homdu jabanu mrungu ju yasomese donc sisi wasaya rika ujabanu rije risomese sho izo rijuwao ribuwe wanadamu wemato kuishia bwatukufu mwaka ula hadingoni hoja yabo tika huja nambie mzimba ya ukaya nimwambie ni bwatukufu ka wana wadembeni tinde namna ila ema politisie wadembeni rajuhara wa hunra yabo tinde namna ila tinde taratibu ya mzimba yafanya ila wana wadembeni warumu wakana yezi haruma yedembeni wakausaidia wanruwenji kabati mda parozi jua kabati mda parozi jia ze taratibu mzimba zifanyao zila tizaki mwana mdembeni zila zahe hayeche ila taratibu yahe hayeche bwatukufu ikaunga wadembeni wariao hoja wambe mimi nsuria mana mime ngoni nona yenshi ze tabu za dembeni na yenshi malidori politiki wa dembeni na yenshi malidori politiki wa mbajini ze burambaye ze umaritamu ze isanifwa haya ze sedasani sedi hashimu ze haya jamadari ze wao pia ya grupu yo pia wao warumu yenti wao wambajini ntufumbo wa mahalani manwa jina shamtofumbo wa mbajini ze Abdillahi Kasimu ze Sadi Swami wao pia wao wedembeni wao warumu yedembeni ze Chantili wao wonte pia Chantili uo deja ye trésor public ye mrabado ali bwana tikatidi waza ali bwana male ali bwana wote ndia ka ugere trésor public de na Chantili Hasani Madi Chantili mdembeni na marehemu Iburambe wao pia wao wadembeni bwa tukufu wao wadembeni wao wambajini alibwana wo mumale yo dembajini wodi akaujere ye trésor public ibanu fanya kayo wanadamu wao pia kwa kabrenda wandu sema bomzimba izo nizo na kaujavanu nje nambie mzimba kazongo yafanyao kasulingana no mjia puha kasulingana neleba vya puha hauka wananya wenji wa birayabo wababahe na wajombahe na mabani hahe wa kisiasa wakaufanya misaada hiyo nokabati yakauzijua bengeti tikaujani mwambie ka attention le gari la hongalenda uhafi jobo mzimba ilazimu uulizie dingo hii ilazimu uulizie ekakutundra mndu ya kwambia mimi tikaujani mwambie mimi mwana nyuho rapuha mji mzima rapuha bavu zima manoondra jina wajona nziro jao hambie nrudi tena njendrongoze guverneri la mji mzima maana ye mtujini mimtujini ye mdembeni mimdembeni amade namna enda ya zamba dembeni ye mdembeni mimdembeni ye mtujini mimtujini sikauja tena ni mjibu guverneri ukaya kutina hata mbandongo waifanya harumenti wakati wa hemanda yaho rien du tout tihunike mifano ya dembeni
ya ukaelisi ya dembeni minde na waha mana hamba mndu ya hwambie mndu ya rumando raha nawe ndami ti rumundo ofuma na mji wa hangu ti rumundo raha nawe mana ti wahe lise ya dembeni ti wahe ekole primaire ya dembeni ti wahe l'hôpital ya dembeni ti wahe gendarmerie ya dembeni ti waha yabo ti rumundo raha nawe na izo ndo lazima uzifanye ti wahane lise ya ntujini haruma ofuma na mji wa hangu izo wendo lazima uzifanye yabo tukavumbwe lise ba ntujini shayabo na zinji enda angalia ya ntujini ya hangu da minawe bwana governori angalia ntujini ya hangu da minawe bwana governori wangaleze rogo za fanywa ntujini za maendeleo bwana governori izo yazifanyando ndawe yazifanya da minawe ho uraia wa kintujini shati uguvernori izo ndizo nakanza njeni shelezizie kamona usijaba njade ya mru tsambaze kweli ngono tsambaze kweli rilamwe wana damu wadwelewa kabano hapa bano jana wakauruma heli wakaanza kama chaka una mre wambia leo lazima wakomori pia ngwarambu wao hapa sawa dembeni ngwaele wao strategy yaho bomzimba ya ukayazembio zao ndo utajiri wao haba hawa nsujini ngwaele wao ya strategy yao bomunyi baraka ukayo muhimu wao de commerce yao njaba kuna una wandu wajo hudungalingo ni shao winji ngwaele wao ze strategy za hanyu kabanu nyinyi ngamwenda ombio mdafiu ze commerce za hanyu azali yatijo zivuta yatijo mtiniani la kile ze biashara za hanyu zikakazende wakomori na mlamuhe mkihashiri wanadamu wanu ngwa waniao ze biashara za hao ramzimba ramwinyi baraka kwa tuwanianti zoti kweli nambie mwanama alimhaji kati haki kwenda wahenti mze wa hatu Mustafa hula uvire ujizahu thumma ti haki vrema Mwenyezi Mungu gujomlivani heze rohombi za hanyu mwazifanyilia mze wa hatu Mustafa msumrenga mwede mwehe hama mhogo mavida halafu haba sainu nyonti pia mjemleleme go mbire mjizani ti haki mwana maalim haji ti haki hanu dumba bahanu wakomori ya lazimu mwelewe wanadamu wanu ya ukaya haina mnungu tapo shandele kumulahe shakatuta hanti katuta hamwananti ngabo mru uelewa ya historia ya Mustafa seje basi yarengwa yenda yaye hama mhogo mavida bahi wanadamu basi wamzini ya pia wala warejei ngwao jua wala ngwao mwizi wala ngwao tijindini wala ngwao sedewe wala ngwao tijindini wala basi wazinia Mustafa basi hatwari bwa komori iyo ndiyo siwasa yarenda ozembio rimwambia ni ukaya kanauzia dundi ndela uwana mrudha dundi ndela uwana mrudha bwa komori ebenge hahanza ritike wale karjohenda na hu kaizizia banu beseri shindirifanya haruma 40 minutes rijomumbani nyonduma njia yabo ho tukufu hanyu ho jamalifu hanyu mwanyise video inu hawinji ba Mwenyezi Mungu ajaili yari hundumba bahati ye telefonike jahama jini rizie banu ichijo jahama jini rimambieni ya ukaya wakati usauja ngamunao fumbili nzima imrambu wa hindi bwa komori fumbili nzima yafanya lebu njili yondo yaka anoseze candidature ya ukangonda uma kandida donando ya fumbili ya jana donando ani namsojeleza wanyi ndonando kiki mwenye baraka azali kiki mwenye baraka azali
do wararu wao warenga ye Komori jana wao warenge Komori jana wakahuvumbua ze kandidaturi za hao za heze voti tinda wao tinda uratodo mwambia ni ramzo wadoni ukasepa vure Mwinyi Baraka uo katinda asi uo mru wa azali wongu fanyo hazindena azali raera kiki Mwenyezi Mungu akaurito za hamba nrabo mmono jana wafanyaye kuya hao uo wararu warenge mabangwe jana uo wararu wala harenge nzuani uo waili warenge Komori yengazi japlito voilà ababasanga mjoishia wandu wajodola wana mvuvuniyo shawa omafiti shabanu wandu wakwelira ka walina waili da wanu waili Mwinyi Baraka na kiki wao ndio waratoka juma umwambiani wao ndio sisi wasayara ka walinda wadungane na azali au kaonda orajua ya ukangofanyao hazi mbaba hanu wazima ili wa elimine ye Komori itiparo hamtu hujuu dawo wende wa hadisi zerevu zao zonti pia namna ujuka uswarifu le gashi namna ujuka uswarifu ye gazi vanu nyinyinga mjoku wewe bo Mwinyi Baraka gojoka na jau wewe bo kiki gojoka na jau wanroa ho gojodoka na jau wanroa wala gojo ainsi de suite wafanye sarafa ya hao hondani wa hadisi zonongoza hao wazipanga wa anti yavo bai kwa maudu azali wumna parenthèse bai kwa maudu azali sinde ujuka ukaraisi she ujuka ukaraisi mrundaye ujo protege zile haki za hao wapanga hondani yonde maana rimtahadharisha oni bwa Komori yonde maana rimtahadharisha oni bwa Komori ya ukaya wanadamu wao waongo waniao ze haki za hao aibu kusona kaende ila mrongo mdaso ujua tiwono mdomando ula yado kamkalimani razida tiwono razida juzi habali ya salimu ntujua salimu ndobi deina mzimba honda dembeni wende wa bahari walande kandida wao ardi jana timuono hende haimilia ya kandidaturi ya Mwinyi Baraka burazi yaboze kweli ndazi yabo uo mwambia kweli yabo ndo bumwi dola wambalia honda dembeni haundu wakandawe na ntujini emania haruma premier tour kuna ujo usaidia makandida maili Vani yo hamba ukaya ye premier tour hiviri halafu ukawahoi halafu basa inungo roho wende hawoi ba wandu wafikira nzima shabanu ngojoka usaidia kandidaturi mbili haruma premier tour bora zida Evanu wako Moringa mwanao wanadamu ukavanu zebulo zao zisazipotea waisa wapotele waneze ankili ewe wakwelindo bumwi kujashinda wa watanganya ya ukaya Mwinyi Baraka wenda urendo haruma mbana nzima yabo salimu utende haubo salimu wenda urendo haruma mbana nzima yabo Mwinyi Baraka utende chinde dia la vimu shangawe hunu gawe henamna hinu yabo mdugu tukambeni mru hamanda we bora zida abo mdugu tukambeni iyo hatwari ebonge watukufu ngatenda na ukazavanu rimlaheni rimwambieni ya ukaya mbite tasijema la hairi hamade namna na mwambiani tika urungwa banu hele dzina la Yusuf Sule ya zolwa dembeni njaka urongoleo wana mandungu warongolea shatika ujirongolea ya ukaya mimi mwana Mkomori mimi mwana Mdembeni mimi mwana Mbajini mimi mwana Mtsujini halafu naona wanruwaili wapuharu memijia hangu yomili radembeni ransujini wajawanjia haruma zerezo sosio zinu wahada yao wa Komori halafu abu mimi instahiki ya ukaya mimi mwana Mkomori hamandao ikanda haruma unaijana yabo tibito unaijana ndamina obabanu wazima haruma lebafu haruma yemiji ikanda haruma yemila yabo tibiti yemila wazima ndaminao ikanda haruma yesiasa yabo tibiti yesiasa ndaminao yabo inistahiki gamina ye haki ya ujabanu njeni wajibu niwaambie ya ukaya no yabo ngamhada yao wa baba hanyu wa Dembeni ngamhada yao baba hanyu wa Mbajini yabo ngamhada yao wa baba hanyu wa Nsujini yabo na mtafadhali ngamhada yao wa baba hanyu wa Itsandaya tibahi ngamhada yao wa baba hanyu no waziza hanyu wa Komori kamili iyo ti haki
ketsu ladhimu omwendo uo mkenuo shai ladhimu eka kweli nyinyi wanadamu wa ujua hizo marenda ya ukaya mrende nai ladhimu mje mhe harma zerezo sosio zinu vomanzao mnikilwa uaminifu wa saya tena mtahesamaha ya hezavira maizi mfanye ye bila generali mmonise ukakweli vala zelise zila nyinyi mwaladhimu mziwahe vala ye zelopitali nyinyi mwaladhimu mziwahe vala zenzia nyinyi mwaladhimu mzitie vala ye maji nyinyi mwaladhimu muyatie vala ledima nyinyi mwaladhimu mlifanye zenongo hizo zonti pia kamsina hata mwafanya ngamsahau samaha baye makati yanu msamwelewa ngamfikiriu ya ukayaye ze programu hizo kama mjanga nyi harumazi yeziri ngamjo rudi mzitie nziani shati ukaya mjimriba emato mdorambia ukaya mfanya ndongo wakati kao zenongo hizo kamtina hata nzima yabo mwarifanyilia sha ze mali za kaunjia harume daula zikawenda haruma emabosho ya hanyu neze biashara za hanyu abongenga mumlahoni bwa tukufu wa Komor nimwambieni ya ukaya dundi hawana mrudha yabo mtijidharau mtindharau dundi hawana mrudha yabo mtijidharau mtindharau dundi hawana mrudha yabo mtijidharau mtindharau nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.